تماشاوان من هیجا و دالا اون خیلی آدم سر برنامه من دیروک و زبان اره توکی تکنیک اجزا چه بود قصر من جپیکن تگه جوا گیرا سلام و حرمت و کنزانن اورا روژا جشن رمضان دودیه امش همو دیال مرا جی انسان مرا جی انسان که باوری خیر جگیرا جشن وان تروست کنی اورا برنامه که من پر تایبەتە یە ji bo î ve sala xebat kiriye ji bo î ve sala lêkolîn kiriye û ji bo î ve ji sala va kara kiriye ji undere ana bu navîn awil me derketiye navê şoreş reşî em pîra ira Kurd de ana polî navîn Çînî hatine ji bo çi hatine xêr hatine û mesela Horasanê û Tirkiyeyê me Kurd de ana polî navîn em ya binirxînî û em ji bo ve em na perêz şoreş reşî tînî ser ekrana rejiyê me und karin un serêkvene. Pixirati kek şoreş çanî başî çert girindî gelek spas silavrêz bota bo hewalên ketkarên televizyona pekane kesên li me temaşe dikî ê gudar dikî hemiyan birêzdarî silav dikin û serkeftina bernameyê dixwazim. Pixirati kek şoreş em dizanî ku pir însan te nas dikin taybetî Kurdan tu navîn pir te nas dikin dîsa jî ew temaşebana me ûnê ku li ser ekranê te temaşa dikin tu dikarî ciwan re kurtosî naskirin bitî tu kî ji ku derê çi karî dikî li ku derê tu jinî xêr e. gelek spas ez şoreş reşî sala 1960 li gundê Bildox gundê Sêvika hatime dinê hetanê dibistana seretayî heta sala pênca li gund bûm pişta derbasî Konyayê bûm lîsê li Konya temam kir li Anqerê Gazî Üniversitesî jî têkiliyê navdewletî me temam kirin piştî vê hatim Swêd Yani uluslararası ilişkiler yani. Belê uluslararası ilişkiler piştre hatim Swêd li Swêd jî min ser çanda kültûra Kurdî lêkolîn kirin berdewam kir û wekî din jî li vir wekî karmend kar dikim birûda jî encûmenê belediyê me demekî du cara jî encûmena vîlayetê bûm hinek wezareta de jî encûmeniya min hebû gerê niha nemaye lê niha encûmena belediya me me û ê sosyalê me kar û xebatên min ê lêkolînê jî berdewam in heta niha 23 pirtûk 23 kitap min çap kirine belav kirine yek jî niha dest min daye ber tevabûnê terê bi giştî 24 pirtûkin piraniya wan ser tarîxê dîrokê ne di nava wan da 5 pirtûk 5 roman hene roman jî ê dîrokîne ew kin tarîxîne piraniya wan li Anatolyê derbas dibin dîsa em bênê stranê li Anatolyê navîn hatinî gotin henekê lûr hatinî gotin işte çêrokên hatinî gotin min hemî berhev kirin di nava pirtûka de belav kirin yani li ser Anatolyê navîn çi heye min xwastiye wana bigirim bikişînim ser kaxizê û belav bikim têkim xizmeta vî milletê bawer dikim yani eger me muqayeseyekê bike carna min ji mezinê me re digot ji mixtar re ji mezinê me re bavê xwe re kalê xwe re min digot ve ji me re nameyek jî neyişt yani mektûbek jî neyiştin ji me re eger wana nameyek mektûbek defterek bîştane me jî ser vî bingehî dikaribû tiştek çêkirim ew deftera bikire qaynax bi kar baniya lê min xwabil nekirin ew karan ser milê me ma me jî belkî çend hevalin belkî 5 heval 6 heval derkevin li ser vî karî me jiyana xwe baxşandê vî karî dixwazînê ji zarokê xwe re ji neviyê xwe re ji tornê xwe re ji milletê xwe re dîrokekê tarîxekê çandekê kültûrekê bêlin ku ew jî sûxwar nebin û bi çand û kültûra xwe serbilind bin bi serbilindî nav xelkê ser cîhanê milletê cîhanê de bigerin
بیاوایی حتی نیک نفسک هی اما بیکاری بردوام بکن که وقتی کرم کن. هر بيجي سباق والله يعني كاري بريب زعمات وبريب يعني ده بر مرق ما أو نيفانا ماجي وإن ما داف برا ناكلش مرة تلفون كلهم جو برسك يعني وقص نا ديروكي نا كاري كي قوله كاري كي برز زعمات جرب تاريخ بيجني argümente gini belge gini kanıtı gini tek arşiva tek evke garu yani bu ba merakete diro ki çiteye toybeti diro ki Kürdan tu navi natış ki kole taba merakaş kayno taba merakaş bu içi ben orta geçti ya spas راسته وقتی هم زاروک بودم دشونی دبستانه مم چونی مزانی که ام ملت کی جدانی اره ام لقونیا الاناتولیا لوی جغرافیای دجین لی ام ملت کی جدا بون زمان ما جدا بو کلتور ما جدا بو و ما بترکاوا گلک تشتی ما جهف دور بون يعني ام دو ملت جدا بون و یه مراقق د میجی مدا چیکر من هر جارج من مزنا پرست کرد کار خارج ام بینی مزن گون ایک الحریم ام بینی تشتا دزان مخیان دی من جوان پرست کرد من دو ام جکو هاتنه ام چما هاتنی بر مثلا جبر که دوره ما همه ترکن تاني ام مینا گوله که نوا ترکادانی gerek sebebe kavi hatine heve wana jî yani gor zanyeriye xe bersiv didan lê zanyereke têr tijin nedibû mesela kalekî min hebû digo em ji berêz hatinî min digo beraz çi ye digo nizanim piştra min lêkolîn kir ku beraz yani baraj va irfan barajı yani na berêz baraj berêz paşê min lêkolîn kir ki aliyê Sûrîçê Rihayê em bênî aliyê wî aliyê êla berazî em bênî li wir dijî ev nava daye ser wê herêmê û berazî reşî jî nêzîkî hevin dîrokeke wan e hevbeşê ye mesela bavê min digot em ji Xorasanê hatinê min digot çima yani Xorasan li ku ye digot nizanim lê digo em ji Xorasanê em got çawa dizanî em ji Xorasanê hatinî digo mezinê me wisa qal dikiriye digotin em ji Xorasanê hatinî hineka digo em ji Semsûrê Adiyamanê hatinê bi vî avayî ez ketim nava lêgerînekê lêkolînekê yani tu bêje ji 15 salê xe vir da hema bêje 5 sala ez nava vê lêgerînê de me lêkolînê de me hîna jî berdewam e ez bawer dikim hatime astekî baş yani dereceyekî başî hinek gelek tişt jî me bi dest xistine qet nebe ji gencê me re ji lêkolînerê me re me bingehekî dînayê me malzeme daye destê wana ew jî dikarin ser vî malzemeyê şaş û xerab bi rast û xerab ew ê piştre derkevin meydanê lê dikarin ser vî bingehê ser vê gava yekê gavên pêştir bavêjin komîteyên ava bikin çi zanim li zanîngeha üniversita beşên vî lêkolînê vekin ji bo wan jî gelekî malzeme ez bawer dikim min berhev kiriye wê jî kêfxweşim taybetî jî yani hewildaneke Как шураш evveşte bu pırsırt ve nabarida yani vakti ve lekoliniyet ki ta gestan da şarkı tek ve arşiva Osmaniye ya Türkiye Irak İran Suriye ya İngilizce Fransız yani imkanı ben ne ya ji riyete jafkuru buna riyete aslında ya taybeti o arşiva Osmaniye mesela بله پرسکه دجی دایه بگمان لی باورد کم گله کسی دزانن که arşive Osmaniye de bin desti devleti daye yani de bin desti Serok Vezir daye de bin desti Türk daye Türk daye tarih kurumiye daye ji bo ku tu têkevî ne imkana wê têkevî navê arşîvê tune yani ji taybetî jî ji bo me Kurda ji bo gelek em bênê dîrokzanê Tirka jî ê derva jî ew imkan tune ancak belki 5-10 kesên Türk
وکی فاروق سومر وکی ام بینی دیروکزانه وانه که ام بینی سر ناوی دولت دیروکی ده نفسینن دکارن تکهون و آرشیوانا کتنه جی او آرشیو جی بیجن کرنه ام بینی ایج بوی وانا پیویست درخستنه ایدنک ام بینی سر کردا دیروکا کردا دادن اثبات کرن جی تجارة او در ناخستنه در جی ناکهون یعنی اوک در خستنی جی خواستنه کردا د ناو دیروکا خدا د ناو ام بینی ترکا دا بحیلینه بی آرمانجه در دوی آرمانجه در خستنش بوی و نه تنه از یعنی ترک جی نکارن تیکبن و آرشیوانا لید ام بینی د درجه دو دیا دا دسته دو دیا دا مرد کارج آرشیو عثمانی استفاده بکه او نویسکاری که işte سر پرتوکی سر دیروکی پرتوک نفساندنی تو ancak biriye vana tedkari دیروکا وان arşivi وان belge درخستنی پیدا بکی vana jwana sud ver begire istifade beki devlet edici bir havayne mesela benim İran'ı civsaya İran'ı gelek zahmetiyin çuyin hatine ve lekoline hene دمت کرد ویژی او زحمتی دو جار سه جار زیاده دبن یعنی تنه آزادی که تو هری داره که بگری بیجی که از لیکولنی بکم هر تم مخابرات استخبارات دو تدایم و تدکشینا لی پرسینه تو چمه هاتی Beşte poşe pırskini, vakti to anladı, orası da beşte pırskini. Çünkü tülür bayağı aslında kişan. Am tkazini du başa bakın, yak başı sımtı yok ne teknik bu Portekiz'ten nefsanlığında başa düdüğü ama bahsi horasa bugün bu horasa ama belki mezun derece mecabkini lamzani ki bu barnama tırnak gerekam barnama du barnama da çekni. Kaybediş bu horasa ne? Kan şurası yani vak ratio vak Jomberg vak Şeyh Buzun vak Zaza mesela vak ratio temme destimar bugri tema böyle kudari mesela kujan bojari kujan منطقي tabi ratio البرن vak mina mana Zaza البرن vak mina kurdeme Zaza ile aksara ekadika ya ji Şeyh Buzun ya ji ambin Jomberg yani tu telekulin teban bu ya ji ne bu yani هلوت بین رشی اگر ام باسا کرمانجا رشیا بکن تایبتی رشی لانادول 12 ایلن 12 عشیرتن یعنی رشی نه عشیرته که رشی کنفدراسیونه که کنفدراسیونه که ایلایه یعنی ام دیویژن کرمانجی ام دیویژن زنده کرمانجی ناوی زنده لوی دنوا وی زنده دا 12 عشیرت هنه 12 ایل هنه امین الاناتولیا ناوین بگیشتی یعنی eski şehire de bigre hatta ne Ankara bigre hatta Konya Aksaray'a و حتی نه کردستان تایبتی کوبانی افرین دورات چمه فرات یعنی دیلوک و رها سمسور ملتی و حتی درسیم و حتی نوا کرد روسیا گرازنا داره دا و بردوام بکه هر بین حتی خراسانه و وی جغرافیای گلک مزن رشی هنه ددکاری هر جیه که رشیه پیدا بکی مکی مگوتی لاناتولیا 12 ایلن لکردستان دورا سمسوری 16 ایلن حتی ده چافکانی عثمانیه دا 34 ایلن من سرویه هنه که لیکولین کرد لید نوا با 34 ده همین نراستن جبر که ده نوا وان ده جانبگ هنه شیخ بزینی هنه ایلین یعنی هم بینی زراوه دیجی هنه همی وک رشی وانا نفسان دیله همین نرشی نه رشی کرمانجم بگیشتی کرمانجم نوا رشیه ده تنه کرمانجی تیا خوافتنه وکی دیجی جانبگ جی کرمانجم بگمان او جی زندکی مزنه لاناتولیه جی امبینی جی یوناقی بگره حتی نی انقره پولاتlı حتی نی آخشهیره جور دا belki 6-8 günde Canbegal Anatolia heye ve eğer coğrafya Kürdistan'ı
تی جانبگل هر درکی پیدا بکی یعنی یوزغاتت کاری پیدا بکی الافرینه کوبانت کاری پیدا بکی الشامت کاری پیدا بکی لسامسوری یعنی آدیامانه حتی تو هری مازندرانه یعنی بین دریای خزر هزار دنیزی لور حتی و درنا جنبک پیدا دبن یعنی او زند کرد مزن ای بهیز ای خودی اسکری امبین قوتوان هایی حتی جدست دولت هاتیه بلا کرنه جدست عثمانی ها چه قص هاتیه او بلا کرنه که لدج عثمانی ها نبن هیزه که نبن اسیانکار نبن شر نکن عثمانی نخن تنگاسیه جبوی و رشی جی جنبک جی هاتنه بلا کرن شیخ بزن هلبت شیخ بزن خودی زاراوی که جدانه لکی تاخفن لحرمه ما لاناتولي هم ديفيجن شيخ بزنكي لي شيخ بزنكي نية أساس هنا يعني شيخ بزن لكن جلاكستاني هات Yaş kerpori de. جلاكستاني هاتنا لاكستان جي باشور كردستان نابينا أميجن لجيريا سليماني حرمة كفرها لجيريا سليماني اونا جی پر بلا بونه مثلا بین تو دمال شیخ بزنا بگری لهر جی آناتولی تدکاری پیدا بکی جی ساقاریا بگره ساقاریا بین قسطامون سینو ارزورم آدانا حتی آمده و حتی نه تو هری Erzurum'e şeyi. ارزورم جی هیا لگیلانه هنه حتی نه تو هری مازندران خراسان لهر جیه که اوجی بلابونه تدکاری پیدا بکی بگمان لباشیر کردستان جهنن امین لخناقینه لدورا خناقینه و درنا شیخ بزنی هنه بی آوایی یعنی کرد تایبتی جی او سه زراوین که آناتولی تینی آخافتن کرمانجی لکی و دملکی یعنی جی کرمانشکی هر جی هاتنه براکن کرمانشکی ما یا جی زازای ما الأخسرة يعني شانزده گندی أخسرة دا دجين شو من أوجي زيارات كرن الدورات شيء أخسرة يعني وأوجي دورة آمده هاتنا لبري وجه هاتنا كبري وجه هي لهاتنا هري داوي آمده جا آمده هاتنا بیوی آوای مردکار تعریف بکه یعنی تو اگر از دسته تا بگرم دنوا و کمانا دا بگرم باورد کم عمره ما تمنی ما تیر ناکه گره هم بسالات نوان دا بگرم yani. وایا Spas. Ya no barama ka para خوش دارم yani زمانی مج پران زیاده تنه کم کول سر بفکرینی اما gerek tutar bize barnama çeker değiştirebileyim. از توسك تكنيك دانكم يعني وقتي بروتيكي نفسني تو بار الماتريال تقري ماتريال تبينينا يوجد بار نفسني باش الماتريال تقري عجب بويا يو بينجاهي خور بيجان تشوف تشكل نفسني توسك تكنيك ام بيجي بله هر پرتوکک من مثلا بریار دایی yani چه لیکولین به چه رومان به چه تشتکیده به بگمان گرت بری بریارا وی بدی تو خوازی چه بنفسینی چه لیکولی میکی اگر سر دیروکی بد از دست بی که همه چافکانی اکل سر وی امبینی وی عشیرته هاتینی نفساندم پیدا دکم دخوینم برودا جی ترم مثلا گند یک اولی دجینی اگر میناکه که اگر از بدم سویدا یا جی جانبگا یا جی رشیا یا جی من زنده کردن کرد دم از لیکولین دکم از بگمان تو گرگ همه چافکانی هاتینی نفساندن برای بخونی به آمده کاری خیلی خواندن بکی برودا جیک اولی دیجین گند و ولات و کدر به دلی اول کد جینت تو گرگ هری ور اگر از میناکه که بدن örnek وقتا من جانبگا سر جانبگا دیروکا جانبگا نفسان گنده جانبگایل بینج یوناقی بگیره حتی نی آنقره بگیره حتی نی آق شهری belki 6-8 günde az plani olan geriyama
به مزن وان را از آخفی من فیلم کشاندنه و یعنی گرتنه رسم گرتنه و پشت را من لیکولین کریه که مثلا اونا سام سوریه ملاتی لجیدن هنه حتی دست ماتی از شما وادرنا و پشت را از فیر بوم که جانبگ المازندران هنه المازندران ایرانه یعنی لبن بحرا دریای خزر از حتی ورزی شما البته واد شوین هاتنانه او قصر حت نابن یعنی تو با خافتنه که به گوتنه که بلکه حتی مربین از زمان لی حتی دچی خدگینه و روانا پیدا دی که بگلک تشتان را روبرو تی سری دا دولت را پشت را در تاریخ هرکی دبینه پرسکریکا زمان هیه پرسکریکا ترسی هیه خلق در ترسی مثل بتر ناخفه دشتر دری مالی خبر ناکه حتی نی اشتمازن درانه از شما حتی نی مشیلور گوری وان مزري بحثي بقى بكني انا بحثي بقى الحورس انا بكني استاذ تو بك يعني في اوای مثلا از برای جیه که از دگرم وانا دبینم پشت را دنفسینم همه در رومانه مداجیوسا وقتا از رومانه که دنفسینم مینا که از بیجم مثلا حجیب ورجی رومانه که نفساندیه سر چوکو رومانه که نفساندیه بی اوای جیک اوله گریانی از شما مبچاوی خدیتیه شما کتمه اینه کفته دا بین شکفته اوته دا کسی ویر آخفتنی مالتی دا جیانی مریه وانا چه زانم ایک اونا ناستکین را من حفدیتین کرنه از وان را آخفیمم یعنی از بره لجیه وان دگره آمده کاریه دکم حتی دست مهات دخوازم که او به آوایی که راستین در که سر کاغذه و پیشکشی خلقی ما بکرد از بارد کم دیوالی داجی یعنی مکاره که سرکفتی کرد از پسنا خبر حزناکم بدم لی یعنی ستیلا من والله ترشتر روزین از بی مسئله وقتا که هین از نچم خراسان 2001 ما بریار داو که از هرم گله کسا گوتن که مره مثلا یه لورت بگیرن 6 ماه تی باوی زندانه تلور بکشن نظام چه بکن مگو اگر از لبر دمرم از لور بمرم یعنی تو گره هنک تشتا بدی بر چاواجی او جی پیک هاتن یعنی مرو حلوه تشتا که راحت تنتو نکاری المارونی همه بنفسینی اکوی تشتی دکنجی هنه لیل نه استیلا منه از بخوا بره دگرم و پشت را دنفسینم حتی دست مات بلگین زمان دن پیدا دکم وانا ترجمه دکم فارسی مثلا من پرتوک ترجمه کرنه سویدی انگلیزی چه زمان اکدن هبن بلگه از وانا جی ددم ترجمه کرن خواندن فهم دکم پشت را وانا ده پرتوکی خداب کارتینم بله bazen yayını tek tere nizam lardemi var tabi zaten taybeti var nizamı da bazen neyse bedava bakni tamam peki dikkat ki pırskır yani sadamak amotini Anadolu Novin jibuy çu yani amgi khodi pez bine ane tevni jibuy ki orun pez bitçerin vidari işte اوینه سرنو او زبطه حتی داشتی حالا بده چون آنجا تونی işte Osmanlı sürgün kiriye و آنجا تونی رشی پر بحیزون پر باکون جبویه خواستنک ما نان یک دی او کرنه کوچبر کرنه لام ویج دانی کی رشی کو Osmanlı kadar önüne inandı رشی بخار برنه شخار کرنه امبین uç asker yani تسکیبا صدمات پرسکرن تسکیبا توسکی جبان انجام کردن بله راسته یعنی او پرسا مهمه گرینگه جبر که نها جارنا ام ده برنامه وی آوایی دا جارنا تلویزیونی گشتی دا از تماشات کم گدارید کم براستی جی از پر خمگین دوم هنک دیویژن که ام ملت اکی خودی پز بونی ام کتن دو پزه خم هاتن راست ام خودی پز بنده یعنی ام ملت کی جبو کو تم دبن ایریشا دبن ظلمه دا دبن تحریکی مرنی دا بونی پزه مهبون به میلیون و هزار پزه مهبون او راسته
لێ ئەم ji بۆ کێفê pez nehatine Anatoliyan jî ciyekî din. Ew mesela carna hinek mesela em bên taybetî canbegê me dibêjin ku em gavestinê. Ew peyva gavestiya hatiye çêkirin yani derketiye hineka bi armancên xerab ev peyva derxistine ku yani Kurd işte xwedî gabûn çûne Anatolyê gayê xelûr westiyan yan jî nixwaş ketin yan jî mirin li wir man. Yani dixwazine ku ew koçberiyê hatî kirin, ew zulmê ser Kurda hatî kirin, pir hêsan, pir basît nîşan bidin heta têxin sûyê Kurda ku Kurd du pezê xwe du gayê xwe çûne, tiştekî wiha tune. Yekê jî em bînê gelek însanê me hene, gelek kesê me hene ku xewek rewşenbîr dibînin, xewek nivîskar dibînin, dîrokzan dibînin û derdikevin televîzyona dibêjin ku em dîroka xwe nizanin lê işte ketinê du pez hatine, em belgel ser dîroka me tune, tiştekî wiha jî tune. Em serê xwe nêşînin, bi rastî jî belge jî hene, gelek belge jî hene, dîroka me jî hema bêje ji sedî heştê nod zelal e. Lê gerek tu ji bo vê yê tu serê xwe bêşînî, tu bixwînî, tu lêkolîn bikî, ew tiştê hatine nivîsandin. Evet biki. Evet biki. Bikê malê ew tiştêk me nivîsandî, dibe ku tu li dijî pirtîka bî, tu ji pirtîkê min jî hez nekî, tu tiştek me nivîsandî jî şaş bibînî, lê gerek tu bixwînî. Ji bo ku em naxwînin, serê xwe nêşînin, em diçin rêyeke qola digirin, em dibêjin ku belge tune, em dîroka xwe nizanin, dîroka me nediyar e, işte em ketinê du pez hatine, tiştekî wiha tune esas de. Niha em çima hatine Anatolyê, helbet gelek merheleyê vê hatine hene. Eger tu merheleyê herî dawî pirs bikî, di sala 1609 diviya da Osmaniya gelek ferman derxistine vaya yani ez nabêjim eger tu normal pirtûkeke tarîhiya Osmaniya vekî bixwînî dûr de heye. Pêwîst nake tu lêkolîner bêjî yani însanekî ku bixwînî fam bikî hebe dikare vî tiştî peyda bike rihete. 1609 diviya da biryarê digirin ku reşiya koçberê Surgunê hema Homs Raqayê bikin. Çima ji ber ku reşî vê demê net kontrola dewletê dane, ji havîna yani zivistanê diçin dora Hetayê û dora İskenderûnê, em bîne heta Şamê terne û havîna jî heta Sivasê, Qastemonê diçin. Ew rêyaşûyîn hatinê da hemî zevî û çik bostan çik hebe, wana pezê wan û hêştirê wan, hespê wan dixwin û xira dikin. Yekê nakevin kontrola dewletê, dewlet dixwaze wana kontrol bike, hêzeke mezin e, dewlet dixwaze kontrol bike, yek jê eskera bigire, du jê vergiyê bigire, sesê wana li ciyek em bênê kes lê nîştecih nebûyî, kes lê rû neniştî, bi cî bike ku ew na işte bi çandiniyê re, bi bostana re, bi bax baxça re em mijûl bibin. Sedema de jî xwastiye ku pêşiyê li êrişên Ereba bigire. Hê em bênê çend aşîretên Ereba ji başûr da ji Sûriye, işte ji em bênê ji Sûudi Erebistanê ji wî alî da êrişê tîne ser axa Osmaniyan. Elbet ew axa êriş hatî ser jî Kurdistan e. Êrişê tîne ser Kurda, mal milkê Kurda çi bi dest keve dibin, işte zaroka jina û hespê wan, malê wan çi hebe talane lê dêxinin dûn. û ji bo ku ew sînorona Osmanî têxin bin ewlekariyê, têkin bin qerentiyê, dixwazin aşîretê me li war bi cî bikin, yani bi kevirekî li du çûk axin, yek işte pêşiya Ereba bigirin, du ji çûyîn hatina Kurda, ji hêza Kurda xelas bibin, sesê wana li wir bi cî bikin, jê eskera û bajê bigirin, va tiştê va xalekî me gotinê hemî ji bo Osmaniya pir girîng bûn ku aşîreta têke bin kontrolê,
خورتوان ببه اسکریه و ببه جبهه اینیان لدجی دجمنه کار بینم işte aşireti mecliba tişta kabul nedikir. Nediketin min kontrole. Yani Hema Ertemi tane Osmaniye ne Amin Abbasi lideri ev yüzü Harun Reşit yani yüzü Kürdu Reşiyo Amini Cambagi ona birine Kastamonu'da Sinop'da hatta ne adana kozdane o sınırına bir kırnak hem bera devlet yani hem Nuri Hindistan'ın Müslümana yani rastı. demek ki beraber da avkar Reşiyo var Rastı. yani. Ne tane Raşya yani min belki örnek Raşidan من دستپیکا آخافتنا خدا دستپیکا دنکرنا خدا جی مگوت گریدای کجان مرحله پرسیگ مرحله داوی من بحث کرد او مرحله که تو بحث کجی دما اموی عباسیه دایه سال 700 دایه سال 608 بگره عباسیان امویان قندهار سیستان خراسان بین آذربایجانه کردک دیل گرتنی اسیر گرتنی عشیرت کرده آنینه دنابین آدانه و سامسونی دا بجی کرنه چما بجی کریه یعنی رو حالته و جغرافیه مسلمان دیجین رو آوای ویجی بیزانس خریستیانن دخوازه که وانا کردک آنینی برا مینا مرتاله که مینا قالخانه که نابره هر دیو دا بجی بکه که اگر ایریشک جواره کشتنک جی چه ببه بلا کرد بمرن جبوی و مثلا بین گلک مرحله وی رنگی هنه او جی راسته دبری وی جی هیه مثلا بین وقتا که ابا مشتمی خراسانی جالی عباسیان و بقالشی تک کشتنی عشیرت انگریدای اوا مشتم خراسانی ج خراسانی آذربایجان گیلانه بین حرم باکور و جلات öyle hapsud hajda lavki döner mavite oti döner Azerbaycan mavite اره اوجی خراسانی جی یک جمعیم او پشتر چوی با شرکتی نوا عباسیان وقت نوناری عباسیه تره خراسانی لی پشتر بخواد دیسه دویجه که از کردم از چی مجبوی خلکی کار بکم از جبوی ملت خلک کار بکم یعنی وقتا که تی سرایا عباسی دعوت کن به نامردانه وی قصری دا دکوژن پارچه دکن پارچه وی داویجن جمع دیجله و عشیرت انگریدایی ابا مشتم خراسانی دما که با تشتا بیستن سال 754 دا ایریش آنی سر عباسیان به عباسیان رو 3 ماه شر کرن پشتی 3 ماه تک چون او عشیرتانه هاتن دورا امبین چخورو و مراشه لوی حرمی بجیبون پشتراجی هاتن دورا آنکاره و سال که از ویجم 1115 دمه هاتن دورا آنکاره یعنی پولات لحایمان آنکاره işte Konya'ya لور وی تشتی هم دیروکزان دنیسینن هم جی لآنکاره د مزگفته که جامعه که در سرکوره که هاتی نفساندن که کرد لور هبونه yani evji ispatek ber biçave. Ami kar abd sugut nav Khorasan kamina kan Khorasan bahsi ne kan abi mesela Khorasan. Hatta na tavunu go tavumu 24 ta nefsandına. Yani benim bile daha da khayarın. Yani ina veji ki persona ka veji kak qadr onu tişki preskri qadr şeri guttevi ki ratio SD kha alawi khaji ana القدر تجنه. راسته پرسک باشه جی دایم نها امویجن تنه رشیا دنوا رشیا ده 4 دین یا جی 4 مذهب هنن و یا جی تابی اگر مرون سر کوربه فکرت تشتکی نورمال نیه چوا دنوا عشیرت که ده یا جی زنده که ده 4 دین یا جی امبینی او کنه دیتنن دینی هنه کرده میل رشیه میل آناتولیه کرده بین مسلمان حنفینه کرده یعنی رشیه سامسوره بشک
Aleviye, beşek Sünniye. Reşiyên li dora Rihaya Sûrûçê em bêne ev derdorna beşek Êzidiye, beşek Aleviye, beşek Sünniye. Reşiyên li Rusyayê giraz nadare Êzidî ne û ê li Xorasanê jî Şiyan e. Helbet tu dema vana difikrî meseleyê Xorasanê piştre bûne Şiya, em piştre bûnê Henefî, berî va tiştana jî em mesela hemê belge dest nîşan dikin ku heta fotoğraf jî hene wêne jî hene ku dest nîşan dikin em Elewî bûnê. Heta yani tabii ki Osmanî wek Qizilbaş bi nav dikin, wek sersor bi nav dikin, sersor jî rast e. Êkî ji vê Elewîtiya yani di bin êrişên Mislimana û derdorê da êdî mecbûr mane ku dînê xwe bigwerin. Heta wexta reşiyê me li Malatya û Samsûrê li wê herêmê dîlokê dijîn, artêşa Mislimanan diçe İstanbulê fethê bike, li ser rêya rastî aşîretê Metê mêze dikin ku vana ne Mislimanin dibêje ji wan re dibêjin em ê herin İstanbulê fethê bikin. Heta em vegerînê eger hûn Misliman nebin em ê ve di şûr re derbas bikin. Yani piştî va zorana, va fişarina, va em bêne vê tirsê Kurdên me ku hîro bûnê Henefî mecbûr dibin ku bibin Mislimanê Henefî. Tu mesela di nava gundê me de dema tu bigerî, tu îşaretên dînê kev jî dibînî. Mesela li cem me dibêjin ku mezina digot 5 salî bere, 6 salî bere digotin ku li hember rojê mîzmeke guneh e. Dema tu yê agirkê guneh dihate dîtin. Wextê ku yekê parsekçî tê ber mala te, mesela digotin kevna digo hîn ro neçûye ava xêrekê bidinê. Yani em bêne ro pîroz tê dîtinê, qutsal tê dîtinê, ji bo wê dixwaze ku xêrê bide parsekçiya. Bawer dikim Qadir Çelik pirsiyar dike min dixwan di virda. Evet, çok reşik çiyen. Erê çoxreşî êleke kurmancê pir kevnar e. Di nava di ser kevirê Hûriye da navê wan derbas dibe. Berî mîladê 1605 da navê çoxreşiya ser kevirên Hûriya bi zimanê Hûrî li dora em bêne Efrînê û Hetayê wê herêmê tê peyda kirinê. Piştra çoxreşî li Ewkê hene, li dora Samsûrê hene, cîranê Reşiyana li wir. Dîsa çoxreşî li Rusyayê li Graznadarê hene. Ê Graznadarê Va Êzidî ne. Graznadere tam Yoseba Kurdistana sonra Lodere nêzik Lodere. Na li jora li nêzîkî em bêne li rohalatê Behra Reş e. Piştre çûne yani ewla jî surgûn bûne çûne wira. Ê li çoxreşiyên li Samsûrê jî çoxreşiyê li Adıyamanê jî ew jî Elewî ne. Yani êleka kurmancin kok Elewî lê piştre hinek bûne Êzidî ya jî Êzidî bûn beşek bî Elewî û hinek jî li Xorasanê hene. Kurmancî axifin. Ew e yani vekî din çoxreşî vî awayî ez dikarim tarîf bikim. Elê tiştekî pir girîng e ku 3600 sal e ku dîrokeke wan heye, rabordiyeke wan heye. Ew jî girêdana me û girêdana me hûriya tespît dike ku mihim e eşîretek ya jî em bêne Kurdê ew qas kevnarin ku dîrokekî vî rengîn pişt wan heye. Me re pê bêguman serbilind dibe. No lu gundê me li ber bi neqê hejdera li wir xirewî zirka mektebinî yani
millet burun nivo nörer deri per mite fange avke be terstek kutkani olbiki avji kabile kaşiret ya yönol politikasını demek ki avji yani böyle şekli vak mina huriyat mina kitte khandınızdan da yani xrayzdır kadar tak tersi olbiki avji kabile kenna iyi laketişine bir zaman ki duruşun ne yani kak şoraş az tişkide pırskem yani magut tavu da biz çok tanı sonra avval me reji karın ve resmi kmey takto tek tanıfsandi makşandu avşatın un sarakna o eva sarakna vakta kak reşide tiyarlatın mukabil makşandın biz çok da çık tiyarın işte ancak daha yazda tiyarlatın akto te daviye zaten sar Oğuz ve Türkmen yani ne var ne? Evet. Rast. Yani az hem bahse hamdik ve Türkiye bakımı daviye yek jaz ve version مقابل نه تو کار پر باش کی تو زمانی کردی نفسین لا خواندوان حتی کردی پر زیاده نکارن بخونن یا جیب نفسینن بلکه بویا خواندوان حتی تو کم بون واج reality که yani تلوه شکلی و چت بینی yani تلوه تب مر بیچی بوی شکلی yani. Rast yani ve kurmacı xandavan kiye min ez vê tiştê dizanim lê ez naxwazim têkevim nav popülerîteya xwe ez naxwazim xelk mesela bênî bi zimanekî di Tirkiye min belkî ji kurmanciya min jî baştir e ji ber ku min Tirkiye üniversite heva kiriye Tirkiye baş dizanim lê ez naxwazim pirtûkam Tirkî binivîsîne a destpêkê min Tirkî nivîsan ji ber ku wê çaxê Kurdiya min têr nedikir piştra êdî me biryar da me got têr neke jî ez naxwazim pirtûkxana milletekî ki em bunî hatî welatê me dagir kirî zengîn bikim ji bo wê min Kurdî nivîsan Kurdî dizanim ku zehmet e gelê me pir naxwîne lê berî her tiştekî ez dixwazim ku di nava Kurda da têgîştînek hevbeş heve yani em bêjin gelek kes gelek Kurdê em bênî tu îroyê başûr bigire ê Rojhilat bigire ê Rojava bigire ê Rojava jî belkî qismekî Kurdê Bakur bigire piraniyê wan nizanin ku di serê Kurdê koçber de Kurdên Anatoliyê da ê Xorasanê da ê dora Firatê de çi derbas bîye dîroka wan nizanin ez dixwazim berê Kurdê me vî tiştî fêr bibin Kurd bizanibin ku birayê wan bikêmanî 6 milyon 7 milyon 8 milyon însanê Kurd îro li dervayê Kurdistanê dijîn li Xorasanê eger tu hesab bikî 2-3 milyonin li Anatoliye 2-3 milyonin li beşê dinê em bênî destê me nayê jî gelek Kurd hene tu vana berhev kom bikî serhev kêmanî 8 milyon Kurd bi sê zaravê Kurdî kurmancî lekî û Kurdkî diaxivin li dervayê welatin eger em berê hevdin nas nekin mesela xwe ji hev re nebêjin û nivîskarên Kurd dîrokzanê Kurd din em bênî dîroka me nizanibin em ê wekî neteweke parça parçayî bibin lê berî her tiştekî min xwast her çi qas xwendewanê min kêm bin jî popülarîteya min kêm be jî pirtûkê min li vir di ambarê de bisekinin jî ez bi israr dixwazim bi Kurdî binivîsînim bi zimanê xwe binivîsînim yekê jî biriya vê em bênî biriya vê nivîsandinê gelek însanê me hinek ku dîroka xwe mereq dikin hinek hene çîrokê xwe mereq dikin hinek hene stranê xwe hinek hene em bênî henek û yaraniyê xwe mereq dikin bi vêriyê dibe ku bandorekî ez ser ji alî ziman da li ser gelê me çê bikim kesek be jî 10 kes bin jî eger bi vêriyê zimanê Kurdî fêr bibin ez ê xwe bextewer hîs bikim yani mühim neye ki şoraş reşî popüler bibe an ne mühim neye ku yani ve bizim yani Tülani kan coğrafyaka pir fanadam tijini yani toj Xorasan'a da hatta ni Sakarya, hatta ni Kastamoni, Sinop'e, hatta ni Rakka, Halab'e. Yani av Portekiz'te yani tabii ki geçti Ormancak'a ya ji av nüfusatta
تکری یعنی گشت آرمانجا یا جی تو این تخاطی که پیش تبایی تشتی حتی آسیایی که گشت آرمانجا خشبر که مثلا 20 سال پیش کسی خراسان نزانی جاره اول از شو خراسان لیکولین کرد از ناوینا کرد خراسان وی ولات دابو ما پره که حتی اش دست مهات ما پرتوک برن بلا کرد مسیده بلا کرد مقاصد برن بلا کرد بیوی آوایی ناوینا مدا تکیلیک چه بود نها ایده هر کس بحث خراسان که تکیلی ما چه بودن بریا تکنیکی جی البته تکنیک جی آلیکارید که ام به هفرا دانشتاندن دکن چوین هاتن شده حتی وی اصلی از دویجم که از بسر کفتم از لید مثلا پرتوکی من نفساندی تایبتی جی او پرتوکات در باشگیری دیروکا اوغوز و ترکمن و کردان ویا من وقت برسیوه که دا دیروکزان ترک هم جعالی که دا دیروکا مایه مثلا ام چوا جیانی چوا هاتنی چوا بلابونی جعالی که دا جی برسیو داینا دیروکزان ترکه دیروکزان ترکیه که رونشتنی به هیزا دولت و هیزا انیورسیته و امینی به هزارا پرتوک و انسیکلوپدیا ده نفسینین میجی گور خواتا خی تکانه به شخصه که برسیو داوانا از باور دکم دوه که یا هیرو تا برسیب دا زیا گوکارت یاده نه تنه زیا گوکارت به هزار نوک زیا گوکارت برسیو دایه تنه که ماسیه وی پرتکی اوه که دوه که هیرو ترک نکواره بم بخوینن لی اگر روژه که هاتا ترجمه کردن بلا بو او جه بخوینن او جه بزانه بن که به تایبتی جی کرده که با پرتکا خواندی به سربلندی نوا کرده داد نوا جهانه ده بگره به کوکا خب دیروکا خب زمانه خب ملته خب سربلنده ده یعنی حتی درجه ای که از ویژم که از گشتم آرمانجه خب البته نوی مانه که از بردوام نکم حتی که نفسه که حتی که بین هیز خوات هبه او کاره بردوام بکم دوبه که او گاوا یکم بو گاوه دودیا سیاجی وارن tabii bir tişteci dibêjim mesela pêşniyar dikim ji PKK re pêşniyar dikim ji Kurdê me re pêşniyar dikim ji zanîngehê Kurda re pêşniyar dikim ew pirtûk mişan de başûr mişan de Rojava lê dengek jê derneket ez dixwazim vêyê üniversiteyê me vî tiştî nixweş bikin li ser nixweş bikin rast xerab yani ez nabêjim her tiştê min nifsandî rast e baş e şî بلا رخنه بکن بلا لسر نقاشه بکن البته روزی بکن لی از خوازم زودترین دم بکن و پیشنیارم میجی اوه و تایبتی جی پیکانه را جبو کم ناد تلویزیون پیکانه ده داخل پیکان همه گلات دنی پیکان کمیسیونه که دیروی که چه بکن او دبه که 2 کس بین 4 کس بین 10 کس بین گور قوت هم کی بخوازم komisyona که چکن و لسر دیروکا کردین کشبری هاتنی بکیمانی هاتنی آناتولیا ناوین لیکولین که بکن و بریارا بدن مثلا لیکولین بلکه هاتنه کرن لیسر وانا از خوازم او komisyon نقاشا بکن بگیجه انجامه که بیجه که او راسته او شاشه لی دیروکا ما او 1 2 3 خالا بنفسینه و وقت پرتوک دیگه خدمت زاروکی ما بگمان با کاری که زحمت گرانه وقت شخصی که مرو نکاره بلکه همه پرسان ببرشینه لی کاری زانینگه های کاری انستیتوی های کاری کومن لیکودینه یعنی دمک زودترین پیوست زانینگه همه که به تایبتی امکانه وان هنی هیرو روجاوا امکانه مهنه لباشور روجاوا لباشور امکانه مهنه زانیگه مهنه ماموسته مهنه لسر بی تشتی komisyona çekin لیکولین بکن و بگیجن انجام اکن نه ل 24 me 25 me vê me pêşme li Almanya toplantı civîne me heye ez ê vê civînê vê xalek tewne gotî min ez nifsandî ez ê ve hûn rojavê ez vê sözî tadim
Kek şoraş avval tuni preskli teviş sevdiş kuatine. بله سر دیروکا سوی دا جی من پرتوکک نفساندیه دیروکا وان نفساندیه هلبت Nizikati van ekacika çıkası. Ve isterse John fikir. نا تشتکی تابی بالکش مرو جارنا مرو کنه مرو تی جارنا جگیری مرو تی دیروکا که گل که دور دریج دو سوی دا هیا بلکه الحریمه ما 4-5 گند خویا دکن لما تو بالا خزدی و گندانه تدویجی که ایلکه بچوکه عشیرتکه بچوکه تو گرینگی نادی öneme nadi لما تو لیکولین دکی تو سوی داجی ایله دیجی وک اسبری کی دبینی یعنی جور آوه هنک قشا هنک بوز خویاد که لما تو دکوی کراهیه دکوی بن دریای بن آوه تو چیای آوه چیای بوزی مزن دبینی جبوی سوی دا جا او تشتا هیا مثلا بینی دمام لی کولین کر دیروکا وان دیگه جا خوراسانه دیساش خوراسانه دست بکرنه حتی تکیلی وان او که نزیکه ابا مشتم خوراسانی نزیکه باورد کم خالان ابا مشتمن پشتیک جا خوراسانه تین جبو که ملت که یعنی جا امبین عشیرت که پر خوشکن شکل وک شکل خوشک بنا zaten navi tekile navi wan xoşk bune jeye û pir jî bi aqil bune hatine mesela çar evkên Abbasiyan çi bêjin evêk bi xelîfe re alîkar dibin nav nate bîra min çar kes li dora xelîfe ne her çar jî sevê dîne dema xelîfe Abbasî meze dikin ku vana roj bi roj bi hêstir dibin hem bi alî aqil da hem jî alî dewlemendiyê de zenginiyê de zengîn dibin dibêje ji desthilatariya xwe de tirse ji bo wê hew dixwaze vana ji holê rake û gelek rêveberên Swêdiya li wir dikujin dixwazin yani wana em bênî ji tarîxa Abbasiya derxin ku ji wan re nebin tehlîke di dawiyê de hinek zû pê dihesin û direvin têne Bakur li Bakur ji ser Hekariyê re derbasî Amedê dibin li Amedê mîrîtiyekê çê dikin dorê hetanî 1800 salên 1800 da mîrîtiyeke Swêd de heye ji 1500 bigire hetanî 1800 200-300 salî li wir li dora Vak mine mir yani. Vak mine mirlik yani mir. devletka biçûk e yani em bên devleteke Mir yani. mîrîtî Mir. mîrîtî devleteke biçûk ava dikin devleteke bihêz tam di sêkoşeyê em bênê Diyarbakir Bîngol Mûşê da li wê herêmê devleteke çê dikin û ew devlet 200-300 salî serbixwe dijî lê vergiyê dide Osmaniya û dawî da di şerê hev dikin nava hev da û Osmanî jî alîkarî dikin ku ev zend ev aşîret belav bibe û belav jî dibe dema 1800 belav dibin beşek tê Axerayê beşek tere Rojava ev ê ekêj gêiştik te gotî ekêjik ew e mesela carna wek navê xwe ekêjikî bi nav dikin ekêjik çiya ye yani em bênê çiyayê li Axerayê navê xwe ekêjik e Jortê ye hinek jî dibêjin ku em qilêrînê em qilêrînê yani qil vêren bi Tirkî qil vêren e dema Osmanî diçin Amedê ji wana ji Swêdiya em bênî bajêr dixwazin dibêjin ku perê me tune malê me tune em dikarin fîlikê bi zina bidin we ew jî qebûl dikin ji bo wê nav dikin qilvêren yani ew kesek fîlik dayê û hinek erê niha mesela hîro jî ew beşekî ji êrê dibêjin ku na em ne Swêdî ne em qilvêrenê ew ne rast e ê esas navê esas Swêdî ye navê dîrokî Swêdî ye yani bikêmanî 1200-1300 sal
دیروکا وی ناوی وی ایله ام دزانن و پشترا دناوا ام بین الاقصریه جیه وانتنگه هناك جيب تركارا شهر دكن وبشك جوانات أناطوليا ناوين يعني أبي كاتين أناطوليا ناوين Yani pekacık ve yekin yani. Pekacık ve yekin yani. أري كجكا بيكن ب علي كيشي سويدنا جندي سويدنا علي كيشي جندي كرماشكي آخفن زازاكي آخفن بيو أواي هناك Zazaki. أري هناك لورم أنا لي أبي كاتين أناطوليا دیروکوان زیاده نه بلکه 120 سال که هاتنه بله Yani. Yörücü ekizme pırskırmış bu yani en doğuyu avki otana. Savedi otana, ekecik otana. Ari. Na am çağun o aman hora saran zaman ameş pır kem bu am naf kavni andık am onu kadın kanaj bu hora sana barname keçekini kak şuraş vallahi milaj خوش لمزت که yormuş fırın az pır zede yorum anoyma şirobeş fırın az zede no mecbui kadına sar mobil cep telefonu az katmı la bilgisayara men ne bu millet makusure ne اره یعنی Horasan خوازی yani خوازی be مثلا kubirçi یعنی من خواست پرسه حوالا ای بیشتر ببینیم که هم برسی واجی بدن لی ari مالسف او امکان چه نبود az pır zede noyma اوکی ایدن ما اول kusura namen jbui kaz no paket kam az telefoni kat kam telefon da no bilme am no Horasan'e andık am onu bu Horasan yani artık rol yani güneşin doğduğu yer. اره Yani kak tavını başka tavu bakıya habistiye Horasan yani bu Horasan ta şku bisti çu Horasan'e kan bara bahse verin ta Horasan ta çidi ta kidi ta بله Abi kaçı faşiste bir person. نه خراسان وقتی ام بین مانا کلمه پیوه جیه روی مثلا Yani. هیروژی کرد می سوران دبیجن خوراوا خورهلات نابیجن روجلات دبیجن خوراوا خورهلات yani Tamam. وقت دمانا روژه دایم یکی جی تابی جی کی گرمه تایبتی جی گرمه مرو yani پر گرمه مرو مثلا جاره که از در لور وسیا بوم رازم نماز هشیار بوم مذکر روی من همی شویتینه جبوی و ناب جورتیم خراسان هلوت ام بینی دیرو که دا بره خراسان جغرافیک پر فرح بو افغانستان و ترکمنستان جید کتناویم لهیرو تنه جبوی ام بین خراسان ایران ته باز کرنی او جی لباکور روجلات ایرانیه لباکور ترکمنستان لروحالات افغانستان لوی حرمه حتی رواجی دریای خزره yani وقت جغرافیک اوه جغرافیه که چیاییه جغرافیه که حشکه به آوه چوال قونیه امین الاناتولیا حشکی با امین حشکی هیا باران تنه دار تنه تشتک تنه این بی آوه لورجه یعنی او دراجی جبو کوالا بیه دنابینه عثمانیه و صفویه دا 1590 دا پیمانه استانبول تکرنی چه دوه پشتی وی پیمانه عشیرت میک ام بین هیرو ما باسا işte Rusya kir Canbaga kir edin kir hatına parça kirni parça ki şandına Khorasan'e hiro mesela hanek perskine dibe çima Khorasan Khorasan giringa jberk Khorasan em Kurdin beni hiro dervay velat gavadini ma coğrafya got yani Anatolia navin, Kobani, Afrin, Dora Fırat, Dersim, Kurdin Rusya'ya Khorasan'a hiro em hemi berel Khorasan'e bunu. Yani sal 500 de te tespit kırın. Hatta lor gelek devlet şeklinde mesela vitişti kes nizane dve Türkiye'de az bahsa ve devletana dikim her çıkas em beni bir kemasi beji jber ku tişteki nuye الثروة دولتنا
آگاهی که من لی حتی کش دست مهات و گاوا یکم من دولت لور آنین از زمان جبوی و گرینگه یعنی کرد دمکی دریج لور جیانه پشت را دسه مرحله ده هاتنه آناتولیه دولت کلور هاتنی دامزرانده جی اگر تو بخوازی از کارم هنکا ناوی هنکا بدم مثلا لور دولت گور هاتی آوا کرنی هاتی دامزراندنی سال 1120 حتی 1380 نها جیایه گوری لکولنی مکری او دولت جعالی لک و زازای و هاتی چه کرنی yani carna tabii mirov nikare biryarê bide acaba bi giştî zazana an bi giştî lekin lê ez bawer dikim her du bi hev re ne dewleta gor li wir hatiye avakirin li dora bajarê Merva hîro di Afganistanê de coğrafyayeke pir fereh jî belav bûne hettanî Hindistanê û Moğolistanê belav bûne dewleta dudiya dewleta Oğuz Yabguye mesela Türk diyeceksin ki Oğuz Yabgu Türk'ün tu alaka ve u Türk'a tu neye min li kolin kir ev devlet jî salê 705 de hatiye damezrandin se konfederasyonê Kurd ev devlet çêkiriye konfederasyonê hatinî ev devleta çêkirî jî min nivek devleta salxuran ev bi nav kir ji ber ku Yabgu navekî Tirkiye ya jî Moğoliye lê gor lêkolînê min ev dewleta Oğuz Salxura ye dewlet ji sê konfederasyonê Kurd ji alî sê konfederasyona bi hatiye çêkirin yek ji wana qeregeçîne dewlet berê ji alî qeregeçiya ve tê çêkirinê yani bak Karakeçi'ye be li Amed'e erê li Amedê li Sîverekê li Rihayê Rojava û li Bursayê li Eskişehirê gelekin ji alî wan ve hatiye çêkirinê pişt re salûra desthilatdarî girtiye destxe salûr jî qeremanîne qereçorîne hîro her du jî li Xorasanê ne bi hema navê yani navê xwe him qeremanî bi navê xwe dijîn beşekî zêde ji wan jî koçberin û him jî qereçorî li bajarê Aşxanê ne hema bêje hemî bajarê Aşxanê qereçorî ne qereçoriya jî dîrokeke wanê geleke dûr û dirêj heye bi hezaran salan me dikare behs bike ê sêyemî jî beranî ne beranî jî reşiyê hîro ne tu bêje yani navên reşî ne derdora reşiya ye vê dewletê ji salê 705 hettanê 1550 li Xorasanê jiyan kiriye pişt re parçe bûne nava hev de şerê hev kirine û bi milletên dorê re şer kirine parçe bûne beşek hatiye Mangişlax jî li rojhilatê Deryayê Xezer e ji wir jî bi êrişên Moğola hemî hatine Anatoliyê li Anatoliyê jî vala neşekîne li Anatoliyê jî dewlet çêkirine eger wext hebiye me dikarî bû hemî bahs bikirane vallahi pırt kimane vallahi muxabın adımda vaxtsın derbas bûye mesela me gavadinê bahsa gora wê pirsê me bahsa Swêdiya kir Swêdî merdêsî du êlên nêzîkî hevin hema bêje wek hevin pisma min ya jî yêkin mesela merdêsiya jî li Helebê dewlet çêkiriye salê 1023 heta 1260 evê hatiye Alparslan pêşwazî kirî yekî merdêsî ye vê dîroka Osmaniyê jî dinivîsîne lê em nizanin ku merdêsiya li Helebê dewlet çêkiriye îro eger bê bahskirine bêjin merdêsiya ji Heleb bajarekî Ereba ye esas ne wisa paytexta merdêsiya ye merdêsiya li wir nêzîkî 300 salî dewlet çêkirine dewlet ava kirine yani reşiya me jî pir qalê Helebê dikin yani ez min Helebê yani paytaxa reşî jî cambegî jî Evna pişt re ne mesela bênê li destpêkê bajarekî evkê merdêsiya ye paytextê dewleta merdêsiya ye lê va tiştê reşiya û em bênê cambege em bahs kirin 1500 de piştî 1500 êdî
زند دن ترنه دور حلب و جبر که حلب مرکزه که گیرینگ تجاریه جید ام بین با اروپا را تشکیل اوه هیه به روجلات را هیه باکور را هیه به هر جیکی را ناویندا تجارت هیه دیسا دولت کدن هیه ام بین اوکی دورا بحرا دورا بحرا دریا خزر ناویوان شیروان شاه جی عالی لکن و هاتی دام از راندنی سال 860 بگره حتی نه 1500 وانا جیانه داوید جی از بیجم مثلا مروانی سیلوانه آمده مروانی دولت شکلی سال 985 او مروانی که ام بحث کن دوست کی مثلا بین یک دامزراندی دوست کی نابوی او جیش خراسان هاتیه یعنی جبوی و خراسان جبوی ما پر گرینگه جبوی دیروکا ما پر گرینگه ام پرانی جور هاتنه و گرینگی که دیجی هیا هیروجی کرد خراسان هنه و پارچه منه پیوسته تکیلی ما و گرم ببن و باشتر ببن بلکه نزانم وقت هایتونه پیش دقیقا ده دقیقا میانه اشیاء خدا اوکی او پرتوکا سرین تمو دقیقا دایه وی پرانی چاپکانی شتاینان دی وجی جمارا کیف خوشی کته سربلندی کته اره او جی یعنی لخورا سنه او زمانی کته آخافتن وقت بینا عادیه مانه یعنی سم سوره مارشه کرد قونیه پنابشتریه کرد قونیه رقه کوبانه بحثه وشتیه یعنی خورسان و اره تو چوی هورا سنه سه جارا چوی تو هاتی بنچاب جی مرل ایران اوات بنچاب یعنی احتمال که پر حاله که پر ضعیف ایسان ایدام جی بکن یعنی تبانه گی اینم برچابات چوی یعنی بحثه وش بکن زحمت خیلی گلک سپاس اره کک سالم تمو مالاوی 1000 جریابا پرتوکک نفساندیه مجی خان پرتوکک گلک سرکفتیه جی جبو که به زمان ترکیه خواندوان خیلی پرن و چند جارا جهاتی چاپ کرنه بلکه پیوست بوجه جبر که بی آوای پیوست بو تئوری که ترکا هیا دویجه که خراسان ولاتی ترکایه ایک خراسان هاتنی جی همی ترکن حتی هین باندوره ویل نوا بین درسیمه و ناو کردمی کرمانشکی آخف باندوره که وی هیا دویجن که ام ترکمنن ام işte خراسانی هاتنی اری ام جی خراسانی هاتنی لی ام نه ترکمن جی نه ترکن جی ام کردن ام کرمانجن او جی کرمانشکینه دملینه هم هر دو جی کردن یعنی کارکی باش کر دوه که ببو آلیکار که هنک پرسین سر میلاد انسان دا هاتن برسواندن جبوی و از سپاسیا وید کم آدن هلبت خراسان گوادن جمعان زمان 120 عشیرتین کرد لوره هنه جغرافیه که گلک فراهم عشیرتین لور ای آناتولیا و ای افرین و کوبانی ام بین دورات چمه فراتی یک عشیرتین هف بلابونه همی وک هفن یعنی ام بین نها سیوکا اگر ام مینک بین ایلام سیوکایه سیوکا لاناتولیا 5 گندن لیل خراسان 6 گنده حتی شوره خبیره که گوره سلیم تموتوی که خراسان سه پارچه مرا کارا نشان بده پارچه جورو باکوره کرد لور دجنه نوه خیلی خراسان شمالی بله اینا راسته مثلا بین او پارچه بون عالی جغرافیک دایه وانا کرنه سه پارچه یک جی بین کنفدراسیون مزن دوا سه پارچه نده بلابونه او شمالیک ده باسکی یعنی باکور شمال عربیه من خراسان باکور ده او که به ترکمنستان را سنوره از حتی ورجی چوم یعنی از وا گنده لعالی ایران گریم لی دنابره ده چمک و چیایی که مزن هیه عالی ده جی ترکمنستان جی
بین کردین گنده کرده هنه از نشومه ور حتی ویجی بیجم مثلا رومانا منی داویل سر و یه لور باکور باکور اوی حتی تو بحث که باجار که ناوی باجار فیروزه یه لوی حرمه عشیرت سیوکا و بیچاری و بکرا لوی حرمه دیجن سال 1881 د نابرا ایران و روسیه ده پیمانک ته چه کرنه گروه پیمانه باجار فروزه تسلیمی روسیه ته کرنه کردن لور yani کردن سیویکی و بیچاری و işte ام بین بکرا و edin وی تشتی قبول نکن دبیجن که ام لور دیجین ویا باجاره می وجمه پرس نکر او باجار و فروت تسلیم نکن باجاره خم لدیج روسیه 21 ساله شر دکن سردار عوض خان اوک سرهلدان دای دست بکرن و پشت را شهید که جناوی تیفگل خان سرهلدان بردوام دکم بگیشتی 21 ساله او ایلن لور لدیج روسیه بتانه شر دکن او جی میرانی قهرمانی کردار نشان داده ویو آوایی لوی حرمه بین کرد هین لعالی ترکمنستان مانه بحثا 20 گندی کرن لجیریا ام بین نواز سنوری ایرانی دا هلبت گند گلکن و دیسا بین نتنه جعالی زمان دا ام مکبن ام یک عشیرتن ام عشیرت یک پارچه بونه هلبت زمانه ما یکه راون رشکانده ما یکه چانده ما کلتره ما یکه گوهارتنه که هاتنی چکرن جی درده مثلا بین آناتولیا ناوین زمانه ما ترکی کتی ناوی همه بیجی قرکا ما جی بیه یدی ترکی لور جی فارسی کتی ناوا زمانه کردین خراسانه هنه که گوهارتنه بچوک هبن جی مرو هفته باش فهمده که حتی عالی شکلی دا جی تو جارنا تو مزد کی تو بیجی تو زیق دسک دا را داشتی تو بیجی خاله ملور چل گره آپی ملور چل گره یعنی او قص ام جالی وقت نیزی کردن ام دشبن هر نیزی کردن و کسی وکی تو بکی دو پارچه یا Peki kak raşi şöyle kabul ki ev senin temuş tabi tuş tabi ev Kurdak şunu dari ana xey buna Arab yoj buna Türk ev pe müziki Kurdi govan da xatkişinin ev müziki Kurdi adat xatkin ama ya buna Arab ya bu Türk yani tişki ben jî tabanj dit yani tabanj jiyo yerlor yani. نه من عرب ندیتن دور مثلا بینی الباجارة کلاته کردن یاری هبون کیم بودن بین بلکه نه ده مالبات بون او جی همه بیجه هاته بون آسیمیله کرن یدی فارسی داخفین لی تشتی بالکشی که مثلا او تشتی که دو بیجی پرستکی من خالخال ایدید خالخال جی روژاوای بحرا دریای خزره باجاره که باجاره کی کردی اصلی خدا لی پشترا بیه ترکی آخف اچیم ناوا گنده وان گریام الخالخاله حتی من پرتکه که جی نفسان دیروکا خالخال نفسان کرد نورا موزیکا کردی نزانن یعنی او جی یا جمعی در بگه ترکای لور موزیکا دخل کریه لوانا گوتیه که موزیکا کردی لور لیبدن اون آنجا کارن ترکی لیبدن نابوان دم خوابن موزیک نمایه یعنی موزیکا کردی نمایه به ترکی موزیکی دبیجن لی گوونده وان او که وان کردی نه البته زمانه وان جی کردیه لی تحلیکه که مزن لپیشی وان هیه که gelek jwana êdî ber vê asîmîlebûnê diçin ziman bûne ziman Tirkî gelek gundê wan êdî bi Tirkî de axivin eger ji derde midaxaleyek nebe alîkariyek nebe em ê alî mûzîkê de alî ziman da di demeke nêzik de dibe ku ew bêne asîmîlekirin wekî din li Xorasanê di her malekê de dutar saz heye di her malekê de stranên Kurdî têne gotinê
هر چقدر نه زمان وکی 20 سال پیش نه 20 سال پیش وقت از شم پرانی کردی داخفین لی هیرو هری داوی از 2019 چون سال 2019 دما از شم کسی که بریم ویرب کردی داخفین ها کردیش بیرا کرنه فارسی داخفن او جیدی بر و هلاندن ادشن زمانه خافتن لورجی وان داده بهم خوابن لی وکی دن امین موزیک جی استران جی هلبت گوونده ور تایبت وکی گوونده مرا شکرنن لور جنو میر دستی هف ناگرن وکی ام بینی چرخه که دوره هفرا دگرن جنو میر جدا مرجی دستی هف ناگرن او گوونده من قاسی لیکولین کری سال 1956 لمارا شجی هیا لسر و فیلم جی هنه مرد کارا مقایسه بکن zaten ev Kurdek çuni piranî jî ji dora Meraşê Samsurê em bêne dîlokê çûne wê herêmana. Spas kak şoreş em yani manazım dam çim derbat bu em gotin te doye bigirne ama tini doye barname mixabin az yani Türk kurtası priskim ev tamir guti Ebu Müslim Hasan Heştiye koti döne lavke i maviti gündiyoti döne ev rabati aşereti رباطی اشرتی استراتین ایبیش رباطی اش عجب استراتین ایبیش رو راتی کبده استراتین ایبی در دور تکریت و در اوتو دونه bu yani acaba dönüş yana revati aşireti? Hayır mesela beni beşeki Kurdin şadi beşek ne hemi Kurdin şadi sala nasıl pinci yekal Azerbaycan'a hiro beni ani işte der dore ani ve dernam devletek ava kirin devlete şadiye damazrandın hinek divên şedadê lê ez vê rast nabînim ez divêm şadî devleta şadiye evê damezrandinî jî zenda şadiyeye û gelek ji va Kurdê me jî nav dane heta Kurdên lekî axif jî nav dane piştra dorê 1187 ya jî nêzkî 1200 ev devlet jalî Moğol û Tirka ve tê rûxandin aşîretên li vir ya jî em bên malbata Selahattin Eyyûbî koçî Iraqê dikin. Dema diçin Tigritê li vir em bên bavê Selahattin û mamê Selahattin işte Şerko evna li vir demekê dimin piştra bûyerekê malbatî çê ve cîrana ve şerekî hev çê dikin û mecbûr dibin ku ji wir jî herin yani Selahattin erê rast e li wir hatiye dine lê Selahattin Kurd e Kurdekî ji êla şadiye û piştra dibe işte fermanderê giştiyê devleta Eyyûbî yani herkes jî qebûl dike yani Tirk jî milletê dî jî qebûl dikin ku Selahattin Eyyûbî Kurd e lê mixabin dibe ku ji bo Kurda gelek tişt nekiribin ji wî hedefa wî devletekî İslamî bû İslamî devletekî İslamî ku Kurd û Tirk Ereb hemî navda bûn bî awayî bû yani Selahattin Kurd e bêguman. Belê eger gotina min ê dawî jî tu bêjî ez spasiya te dikim hevalekî kedewan derbasî bername bûyî dikim kêfxweş bûm lê bêguman wext pêwîst e hinekî me dikare li ser tenê li ser babetekê bername çêke ku însanê me jî fam nakin ji ber ku di saetekê de em mîna bilbila her tiştekî dibêjin dibe ku ji hev bêqetandin famkirin zehmet be bernameyekî vî awayî eger çê bibin wekî em bêne dersekê wekî dibistanekê me zê kêfxweş bibin dîsa pêşniyara xwe dubare dikim pêkan komîsyonekî dîrokî ava bike pirtûkekî dîrokî ji bo zaroka amade bike ku zarokê me bizanin dîroka xwe çi ye ji ku hatine çawa hatine çima hatine belavkirinê ji bo ku neketine dû pez û guha bi zorê hatine belavkirinê û gelek spas hevalê li me temaşekirî jî kemasiyekê me heye bere baxişînin ez hemiya ji dil
سلااو dikim şev baş. سپاس کاکراش والله امش ترکیه خوش بود من میدونم که با برنامه چنگ چو ساعت 20 دقیقه چنگ چون yani منو آور شو مریه بیجی با تشتک تا گوتنی و رخنه تا گوتنی جی و تشتک پیشوازی تا گوتنی جی از وانا لجبین اون زمان zaten hevsaro ke meji ayna şuruve xed bund nifsandi evji gudari metke bawarım evji vatışna na bunifsine hem bu komisyonu ki bu diroki hem ji bu Portugal zaro ke hem bunifsini vatışta vanya prepiyist pravkin tişkidin dar olakat kurd kudare bun مخابن زمانی خزو فداکاریت کن قرن زمانی دست بکار وای چمال هر باشی که وقته اجن زانم قرن دیم که جوازی زمین و تپاریزنی کرده من روجوانه برنامه که پرخاش بوم او تماشاوانه که ما تماشا کنی ام وانا جی حضورت هم دیو سپاس کنی دورا اک ل یوتیوب سیر کنی ل فیسبوک ما تماشا بکنی ام جوال سپاس کنی به من خوشیه دا برنامه گدن عمل هم برای بنی تجار شب باش